Kalumpung yakun semi-final bala penyak de keseng samla sning proper iri Pahoi district kakot kawe ri kiriu eat football banwan ai jingkershan da kabakin lit sakhi syaki atli kalumpung yakun semi-final haka ar punyau terik uyayong bat lai pau terik uyayong arjar aku ar hamadan sning patarim. Kumban chicken mau hang ni ketika lumpung ni lek kai lamang baka kenhon ladu ha ka final kan Korea ka song tingka ka ba arlak tingka bat ka kenhon ka bawan baar kan Korea ka song tingka ka ba shilak tingka ya ka tarik jong ka final in sepentit biang hadin. Kong syam na dapat kejingkeman na kaba ngidon belangkum ne baru presiden juga seng selam sini propere berbak mayor dengan ai kejingkum le pi ki pai ba mapikai dekat dia kilap sai kuar ki malur kalang ni semua untuk swi bana yang juga seng selam sini propere kala pelong ya ka knockout football tournament ada puar pemadan using sport and culture club kemudian apa tarim hakaba minta kalau poi syaka semi final dia kumtang iwan bertip kumat fi gumne mental ba la shay ka singi ka afinyo trik unai basa ada puar kan dia ka semi final kumlikong hakaba ka inyo wasan apo Jaja Hills kan ikun persya ya ka YBSC napo Sheila hakapuar ar bujino kai singi dia kumtang ni wer bat ni kosmai fi baro ki pai ba am kersan ki ba id ba osnona di football panwan ban saki dalade ya ketika jele kai semi final ka la shay ka singi kapan sedang ke puar arjun of sini pat ngas kemauri pigi pajban pikai ba ketika turnamen ka prize juga tiga turnamen ka kusnam ka dei arlak tengkanam ta ka tim ka bajab bat silak tengkanam ta ka tim ka baat bat ka semi final ka baat kan dei haka live futrik kata lasing saja jauh kan pesawat da puar tim ka banela kaya yang tiga seni kan dei ka Umsing Sport and Cultural Club ka balong ka Try Medan Persya ya ka Benzo 11 haka puar arjun of sini tinggi kemen bagi pai ba kinwan ban kershan bat banwan ban sakhi yak digi jega kai semi final bat ya ka final in sa pentip adin tak ki jibana publish